Бар дүйнөнүн барынан качып баратамын өзүңө шашып тосуп алчы кучагың ачып Атайын булдардан урмат кыздарга кызмат кылып жүрөрүңүз. сени көргөнү Кыздардын урматын сыйын көрүңүз. Бул жерде аз да болсо балдарыңыздан ырсактары бар. Түйшүк менен өтсө дагы күнүңүз, мага чексиз булаларында сүйүңүз. Таянычым сырдаштарым жүрөгүм, жаным апа узак өмүр сүрүңүз. Сиз бар үчүн жашоо мага санасыз, сиз бар үчүн кадамдаштан катасыз. Акыл манын кеңешерим апакен, теңдеши жок мага ыйык кадамсыз. Оба апа, чарчабаган жүрөксүз, кыйшайбаган, тажабаган өбөксүз. Айым күнүм мага сиздей нур чачпаган, бир өмүргө бакыт берген өрнөксүз деп балаңыз белең алыңыз. Апа, сени көргөнү келдим. Бул өмүрдө барысы жалган. 100 калоонун 90-у арман. Менде бакыт, сенде жок дарман. Апа, сени көргөнү келдим. Түшүк тартпа, керек эмес чай. Өзүң барда көңүлдө жаз жай. Кызың чексиз бактылуу да бай. Апа, сени көргөнү келдим. Апа, 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 сени көргөнү келдим. Жолум тосуп кел кызым дейсиң. Жакшыларга эл болгон дейсиң. Акылманы көлдөй коп эйлиң. Апа, сени көргөнү келдим. Сен гүлсарым, сенсиң жакыным. Күндө келүү парызым, асылым. Башым дейин тазем кыламын. Sıralar boyunca Anacan oyunda Özbeşe şarkımız Kuvvetinizle görüş oyunda Deste deste gültüray Hammasın sizge deray Siz fakat oynat benim toyumda Hey deste deste gültüray Hammasın sizge deray Siz fakat oynat benim toyumda Onacan oynan bugün toyumda Kuvvetinizle görüş oyunda Deste deste gültüray Hammasın sizge deray
Kemirgen neyzeler bu yerden tutaydı çürüdüsem kulağını uyuyan zerdeler Çiğsiden yükürgen pençe benim bilen imkanı çöşken pençe Diyinden çıkmaysan kız geldin gençe Adam değil yaşaylı kıynana punça Nazire yüreğim resmen Nazire Yaparsam Yaşlar kamarday yaparsam Her kimden baktarak büyük varsam Allah'ım yetmezsen nazara Çiğsiden yükürgen pençe Benim bilen imkanım çeşkin pençe Yüreğimden çıkmaysan yapmam Nazara Yüreğim resmen nazara Nazara Hizmet yapmam nazara Yangıladı karaşların aklım aldı da Saçlarını karaşların yıkıp kaldı da Yangıladı karaşların aklım aldı da Saçlarını karaşların yıkıp kaldı da Dilaram hey nazlı dilaram Dilaram hey yaşları kalem Dilaram hey nazlı dilaram Dilaram hey yaşları kalem Kayınca okşamadı yüzün aylara Anlaşman milyon hoşuna gider Kayınca okşamadı yüzün aylara Anlaşman milyon hoşuna gider Dilaram hey nazlı dilaram Dilaram hey yaşları kalem Dilaram hey nazlı dilaram Dilaram hey yaşları kalem Yangıladı karaşların aklım aldı da Saçlarını karaşların Hazır. Hiç kimge aytmasdan toydun ayağında şunday sörpелес кылып отырган балдарга чоң рахмат. Биринчиден аңлайбы ошол балдардын атынан бир уул бир келин чыгып сүйлөп коесуздарбы? Эжем менен келиңиз жакшы бир алып элек. Чоң элебизден дагы болсун. Келиңиz. Туылған күнің менен құттықтаймын. Сырайыл көмөктөрүн кошарып, кошокарып, невре төрелердин тойлорун көрүп, көп жашап жүргүлө. Бүгүнкү туулганыңыздын чын жүрөктөн куттайм. Ар дайым ушундай бактылуу күндөрдө жүрө бериң. Неберелериңиздин урматын, сыйын көрүп, көп жашаңыз абал менен дайым бактылуу болуңуздар. Туулган күнүңүз менен. Бүгүнкү туулган күнүңүздү куттайм. Ар дайым эки дүйнө бактылуу болуп, атам экөөңүздөр мындан нары чындай жашап, ар дайым биздин бактыбызга ойнош күлүп, баш көз болуп жүрөңүздөр.
туылған күніңіз жасарыңыз берекесін берсін, өміріңіз берекесін берсін. Біздің бақытымыз бауырымызды дайыма бар болыңыздар. Меймандар күштерсіздер, сіздерге дағы. Жақсы. Туылған күніңіз апа. Teşekkür Иә, башыңыз болып жүреріңіздер. Аба көздер бақытты болыңыздар. Ақылаға барыңыздар. Екі дүние бақытты болыңыздар. Kıymetli olanlar albayda en kızıklı yerine gelip жетті. Анткени ушул апабыздын сүйкүмдүү чары өмүрлүк жубайы Ысырайыл атабызда дагы болсун. Туған күнің менен өмірің ұзын болсын. Şu балдардың жақсылығыны, чоңайғанını барлығыз елге көз тең көрелі. Еш балдарым, uyuşturucular, сілерге чоң рахмат. Мен дағы көйлен көргенде білмедік біз. Сілерге uyuşturup жұмысты пыстыққа аттаныларға мен абдан разымын. Чоң рахмат сілерге. Өміріңіз ұзын болсын. Эми бул 4-нче bir толкундағы тоңат улай күннің алдында ушул балдарымның сүннөт тойында сүйүнүп турган апабыздан бир сөз болсун. Апаке биринчи суроо. Бүгүн эртең менен маанайыңыз кандай эле? Манайым жақсы де. Тойлорду жақсы өткөрөйүн деп, манайым жақсы де. Мынау нерсени күттүңүз беле? Күтпөгөн жерден болду. Анткени биз сюрприз кылдык. Мына ушул балдарыңыздын келишкени, ынтымагы, ар дайым балдарыңыздын ынтымагы өсө берсин. Мейли тагдыр мага башын ийбеген, мейли тагдыр камыр кылып ийлеген. Мен өзүмдөн бир эле нерсе сурагам, медет туткан улуу кызмат ийбеген деп, апабыздан жакшы бир ак бата расылык сөз болсун келиңиздер турганда. Болсун. Урматтуу менин балдарым, келиндерим, кызым, нерелерим, аяш балдарым, аяш келиндерим, бардыңарга чын денсаулык, узун өмүр, келечекте бактылуу үй бүлө болуп жашашыңарга, эки дүйнө бактылуу болуңар. Бардыңарга жакшылыктарды каалайм. Куш кептиңер бардыгым. Рахмат ушул эме кылганыңар үчүн. Кыргызстан отабына дагы берек-берчек бергендерге дагы албетте биздин апабыздын эртеңки туулган күнү истегендерге дагы чоң рахмат деп, барыңыздарды кайрадан бийге чакырабыз. Уюштурууңуз сиздерге чоң рахмат.